Kublai Bibaro. Ni pedang sebagai pi sekening untuk kubur jumi penyor kabel news kebajuan cepi mangejan net seni ublai. Hashwa mengina pash ki kubur kebabnya ngina pash wash kimat bekongsan jangka kubur mentah ketayo. Wad ke Sarkar Giro Shampang ki bamsha aliang bantung ke expert committee ke reservation policy. Penkelem ke NPP baka Kongres ke executive committee bealam ke UDP hak Khasi Hills Autonomous District Council. Keloi ke Kongres benetrelang bat ke Sarkar MDA ke bealam ke NPP lada Om dan ke BJP. Gampang khat sangut adian babami Titklau hak District Southwest Khasi Hills. Dau Dr. Ricky A.J. Sengkon an peniang ke VPP hak election MP ke Banwan. Kentok Presiden ke VPP halor ke jengpen serwakai ya kepisah dag Sarkar jela da kebetungi ke Vice Chairman bat Co-Chairman. Bat ke jingpang lumpy skin disease kamde ke bayabit nu masih syubreu batai kiriu Shampang. Menteri Rangba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hak sibalang jangatoyo ula pentip ke Sarkar jela kadang wad ya kiriu Shampang bantung hak expert committee ban bisyar benia ke reservation policy jang ke jela. Bat kini kiriu Shampang gende ki breu ki bamdon kanu-kanu ka jing sya liang. Habayakaran beginong patay kubor Conrad Kongkal Sangma uloong baka Sarkar kelakut jengmod bantaw ke komiti ke banbat skamela kanong rem kaban om yasha liang hakabayde baka reservation policy ke jela. Bat ke Sarkar kalawat klem syong tat kiriu Shampang ke balaban ay shibun ki jing ay jengmod ki basyong nong rem halor ke reservation policy. Menteri Rangba uloong ru baka jing taw ke expert committee kan omde tang de gibreu ke banapo ke jela ndre ke Sarkar ka kwa ban kentup ru kiriu Shampang ki banabar ke jela ki besngot ho kamba syo ekene ka kam. Uloong baka mat rekam ke bah khamat ya jang ke expert committee ke deban khmi bat ban syong bishar bunia ya ke reservation policy bat ban ai ke jing ai jingmot la ka deban penjanai ne ban penbet thamai no. We have already in fact started looking for names. The search committee has already gone through a large number of names. We expect that more and more names will come in. Already, in fact, today in my small briefing with the Chief Secretary, he has already briefed me on certain names that are already coming up. But obviously, we want a very good panel of names so that we are able to come up with a good committee and a committee that will be balanced and at the same time a committee that will be neutral in nature, independent in nature, and obviously effective and be very qualified so that proper report can be brought out. Menteri Rangba ke jela ula pentep ba kejing pelip ke boarding elektrik ke jela kanang yai beteng syuai mentasipor wala keladon kejing kiau ke na kejing Jerusalem. Hendrei kamlong pat ke babiang ban syusyania tang uslap ban wengi kejing kerdo boarding elektrik bat kelong ke badan kambha ban long ki bapikir hakum kane kapor. Uloong tang da ke basyusyania ba uslap on omla ban pendap kejing dawa boarding elektrik jong pat ba. Hendrei ke bakong santam kalong ban wat gilat klenti ban wengi kejing kerdo boarding elektrik ke jela. Conrad Kongkal Sangma uliatu bagade kesin ke bening kong aka history jong ke jela ha ka ba ka ganol project Harilum Garo, Kaleshka project Harilum Jantia, bat ko yam Harilum Khasi, kilano senyang ya kejing penmi ke boarding elektrik, bat kani ke kejing job ya ke jela. Improved. The rain has, of course, been really generous, and we have been really seeing improvement. But at the same time, it is important for us to be prudent, and we have to realize that just because the rains are coming in, we just simply stop everything. May not be a very a very efficient way of working at it. So prudence is very important at this point in time. We need to realize that even though the rains are coming in, how can we sustain the entire process in the next 1 year so that we don't have to face the same kind of situation where we had 8, 9 hours, 10 hours of cut. I think to minimize that, I think there needs to be some kind of a plan system of maintaining the overall water levels in the different power generating units. The good part is that today, for the first time in the history of our state, all the 3 regions are actually producing power. So we have Ganol producing power today, we have Leshka producing power from Jette Hills, Ganol from Garo Hills, and obviously the Umyam today. So all 3 areas, regions today are contributing towards a power supply, and this is a very positive step forward. But a lot more needs to be done. And as I said that yes, the people are facing a lot of challenges. We've seen a bit of improvement. We have tried to minimize the different inconveniences people are having.
but it will not be possible for us to completely take it out. The reason being, as I said, we want to be prudent and we want to ensure that we are able to sustain things in such a manner that we don't have to face another situation of heavy cuts in the future. Ha kebaidai bat kekenrum kenram kebalaja ha KHADC, ha bagi MDC ke NPP bat Kongres ke lapan kelam no, ya ke Executive Committee ke Belayalam na keseng UDP. Na keliang Konrad Kongkal Sangma uluong bagi sorkar jela kam ju tuklar ki kam kebaidai bat ke District Council, kebaidai ki kam po yeng jangka Council. La kadai ha kasi jantia ne Kagaro Hills Autonomous District Council. Uluong bagi District Council kidai ke autonomous body bat kadai ke way pat ke sorkar bat wat aka kamsan perthai ru kidane la ke jong ke benta bat ki kampo yeng ru kilong ki babun ki jenit ki jenat kumta ke sorkar jela kam ju tuklar ya ka jinglong jingman ke baman la ke sengi higi District Council. Uluong ke ai ke baja ha HADC kidai ke kampo yeng bat kam dan jingidai AA bat ke sorkar jela bat dai halor ke nong rem bat ke sorkar kam ju tuklar ke rukom trekam ke baman la ke sengi jong ki District Council. We have always maintained from the government side that the matters that are related to the autonomous district councils are their internal matters, and normally the state government does not intervene in any of the political situations that are there in any of the district councils, be it Khasi Hills Autonomous District Council or Jente Hills or Garo Hills Autonomous District Council. So therefore it is an autonomous body, it's a separate government, and hence even politically there are its own dynamics are there internal which are very complicated in nature, and hence we have always maintained that that's a different chapter, different matter, and we do not intervene in the overall movement. They have challenges, and we've always encouraged them to work out the different challenges. Whenever the information used to come to us, we used to pass on and try to resolve issues, but as I said, I guess situation was such that these kind of steps had to be taken. So hence, as I said, it's an internal matter and it's a separate matter from the government, and we normally don't interfere in the day-to-day functioning of the district council. Ka Menteri Ketenat Kakot Kakya Kejala Meghalaya i Dr. Ampreen Lengdo. Ha kala sengi ublay jong katayo, iloong bagi sorkar kadang kemi benia ban IT peniat ya ka 108 service ha ka company da ka babu pada khamat ya ka bah kamiat jong ginong tray baro. I Dr. Ampreen ilepentip bagi Ketenat Kakot Kakya kadang penkre ya kejing tho banra ha kejing elang jong ka kunhun menteri. Halor kanu kelenti ke babahatam ha ka ban pentrekam na ka benta ke Shillong Medical College. Iloong bagi ladan kat tu kani kejing ai jing mut ya ki baki dang keren bat ya tai menta. Bat kawai kedai da ke pentrekam da ka PPP mode ya ke bala man penankam da ki kunhun shimet ne ka long ne manyo kejing trelang bat ki service jong ka sorkar ke ladan lupa. Ki badan ha kanong ba Shillong ne ha ki wei pat ki jaka hajan kanong ba Shillong. Laan bandan ka Medical College ka banla ban penankam ke Shillong Civil Hospital ke Ganesh Das Hospital ke Red Chest Hospital bat kan long ne ban penkala ya kini jaka syakijaka puli ka bala ban penmi ke Medical College. Iloong baga Ketenat Kakot Kakya kadang pet jing ai jing mut ban trelang bat ki skul ba lese ki badan ha ka district Ribhoi ban Shnai ke Medical College. I Dr. Ampreen iloong baga jinglong jingman ka Tura Medical College kelayat bahasa khamat bat Shen inselit Chatura ban pentikna ban penstat ban bo ig jingdan kambaro ka Medical College kanang bakanla ban tre kampura. But the one great message that the people of Garo Hills must know is that we are working hard to ensure that the Tura Medical College starts functioning at the earliest. So these are the two medical colleges and likely a third possibility of another PPP model that will be implemented. And we hope that Meghalaya can go on ahead like the state of Assam. Look at the state of Assam. I had a very interesting exchange of ideas with the Honorable Chief Minister of the state of Assam recently, where I have already discussed with him as to what is the model that he uses in Assam. Assam uses every medical facility in different districts of Assam and upgrades them to medical colleges because they already have the norms. They've covered a lot of the norms that are required for a fully functional medical college. If Assam can do it, so can the state of Meghalaya.
Ha kawai pat kaliang i Dr. Amprin lengdo ilong ba kajing penmi e kajing bata ha kabai dai ba kajing ba me kadok masi kedai namar kajing yo akakai phot bagi masih hak jelak layo e kajing pang lumpy skin disease na kabenta kabha kamyat jeng pat ba hi lale e kane ilong ba kamram jeng sarkar kadai ban shem kajing ajing mot jeng tanat sarkar ha kabai dai bat kanu kajing pang kabagi masih kiyo bala penmi e kajing bata ba kadai na kabenta kabha kamyat jeng pat ba da ka ba pentip benia aki syapang kajing pang kabagi masih ha kajela kidon i Dr. Amprin ilong ru ba sarkar kala penmi e kajing bata hadian baladap ban tes yaki dokha ban peti kena ba kajing ba magi dokha na kabenta ka koi ka kya jugi pat ba bat kadai ka kamram jong sarkar ban penmi e kajing bata ban pentip iki pat ba Kadba Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba ALHEC ulong bagi sarkar kedan gejing temu ban bu no ya ka Center for Testing namar haduk menta 4 don kom ya kene ka center hendrai ya kejing le test ka formalin lale ha Pasteur Institute ya ka ba dan kam syuk ban pha le test cabar ulong baka fact finding team haduk menta kam 4 dep ban pha ka kai pot halor kejing toket kejing lab ya ka dawai formalin ha kidok kha Halor kejing bam ya kedok masi, halor kejing bam ya kedok seniang, hakani kapor, gidon kita ki kenyang jingpang, ki bala shem, da ki departments, badon kum kita ki jat kenyang jingpang, ha kita ki, do ki bangi mlin bangi ban bam, kum ki nong shong snong. Ngi kum ka sarkar ngi ong. Sengob hashim kya ya kani, namar ba, lada don kanu kejing wit, ne kejing ma ha kejing bam, jong kanu kejat bam. Kum ka sarkar ngidi ban pentip chupat ba ban ngi ong ye ki pat ba kane kade ka jingja ban lada long to sngap ya ka advisory jungi kata ka jing pentip pat ba ka jungi knang ba kanum don kanu ka jing ja ka bas ngusi ha ka imlang kasalang kadi tangkat na bat ka sarkar kan hab ban le kani ka kam sisen bangila pentip upat ba hi unsarai bat unsale ya kabadon kambanle namar ban shuya penkela politics no saya kata kajing ya di ya kita kijat bam ha bala shem bagi don kum kita kijat jingpang ki badon menta ha kani ka benta jong kita kijat jingbam jongi mde ban ong ba ni mana ya no ban le business ndeng ni shu ong ya ki pat ba balalap bakalong ka bama ban ba mi kini kijat bam hai ni pot ngin sa pentip yang ya pi ngadang wat ya kakai pot ka babiang nagi lain departments pan wat jingtim hadu kat nupor kan shim bat ngi kermen bo pat ba un ya isya namar ba kalong ka badon kam yang i ban pentip pi ha badon kum kata ka jing pentip naki departments ki bapet ikini ki jat ba we have no restriction now. Why we restriction? 2 weeks they restricted, no? Sale of imported fish. So I told them also, of course we do the testing at the same time and also we have to see the life of the vendors, the livelihood. That is the main priority. And also the health of the people. Of course, it goes simultaneously, but the livelihood is also priority. No? Now we don't have a center now it's coming directly to Kriyodo, but it is dealt by the traders to traders, not by the government. We have our own market, fish market in Sidon. So now what we are planning now, at least if not there also somewhere, if we have a good space, mainly is a big truck are coming, parking. How to do the testing of this fish. Haka community ka jongi ka baning kong ka dokha. Habang iong baka dokha lalap baka don ya kita ki benta jong ka dawai ka belong unhealthy lani ka bambiang ya ki patba bakin bam kamut bangi kwa bankang ya kanu ka business jong no ringi pen tip syaki patba. Batat hadu banda lalam baka dokha kalalong ka babit ka babiang ban bamu patba. Tingin sa ong yapi baka labiang kapor ni ay por ko tu katsan sngi ngin sa test biang ni kita kidok kapan ni kermen baka ni kajing pentip supat ba kam dei kajing mana ni kajing kang ya ka business jungno ka sudai bet baka sarkar ka don hok man pentip yok pat ba
Ha kabede bagajing peniat ya ka 108 service lasdang penterekam ya ka 108 service ha kejelan adu kesenam arhajar pra. Hendrai ha kesenam arhajar arpuar ke sorkar jela kelepen kutno ya ka kontrak bat ka GVK EMRI bat mentala peniat cipor ya ka dekat National Health Mission. Dr. Amprin Lingdo Menteri Ketenat Kakot Kakia ke Sorkar Meghalaya Iloong bagi Sorkar kadang kami benia bah kumno bat ke iklanti ke babhatam man penterekam ya ke 108 service nang ni syakmat. Namar kum bakalong menta ka National Health Mission kamdi setia ke kenhuan ke bapaka ne ke balapan tebet ban peniat ya ke 108. Ilito bila kendo ginong tre jong 108 bat ila pentikna shwa ban IT ha ka company bathamai bat ka day ban ai ke jingada bat ka jing singan ya baru ginong tre ke 108. Dr. Amprin Eliatho bagi sorkar jela kadang penkre ya kejing khot tanda balak milanti bahkan kam simpor bagi sorkar kam kwa ban sulek kerki. Ila kubur ru bagi jigdan ka 108 kelalong kejing mentoy ki patba ha kapang kasitam. Bagi sorkar kan pentikna bahkan ikania biteng bat kwa ban peniar susu kejing ajing syakri bat ban penbiang susu ki ambulans ban ajing syakri yakinong pang ha kejela. Ka Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council hapok kejingalam uba Titas Starwell Khan kum Chief Executive Member. Kala syapan kelemno akala asni ublay bat hadian kani UMDC ka maurang keneng uba peniat sing siem ula syajiat kum Chief Executive Member bethamai jangka KHADC. Ka Executive Committee jangka KHADC hapok kejingalam uba Titas Starwell Khan kum Chief Executive Member. Kala kelem no ha kala asni ublay jong tayo kata ha ka khat khandai trek ujliau arhajar arpulai hadian bu MDC ke NPP uba bajak pengrob ulawan ra ke no confidence motion ne ke jingbam dan jingshan ya asyo ha ka sni basedang jong dorbar mang tengka jong council mare sedang dorbar usong kenor jong HADC uba alam perang bla ula pentep bau ba bajak pengrob ulawan ra ke no confidence motion bar gani layo ru ke jingkershan ne dikhat akayi yang dorbar kumtal aila di ubah bajab baunya tai halor kene kejingmam dan jingsanya yak executive committee. Bad ulong ba kejingman ra ya kene ke motion ke namar ba UCEM ulale himarway ki babun ki kam hapok ke council. Haba pensyai lor kene ubah Titas Starwell Khan ulong bakam dei setia bulale akan guno kakam ke babakla. Hendrai kejing penklem yak executive committee ke belam damu ke tang namar bak NPP keladon ke kejing pun pat bat amsyam lamut durru bagi parlok ba uya jan bha bakin chat kelayu klem dadon chu ya kemensiam yat blam. Hadin kene usok nor ula penlong ya kejing tunjuk bor ki bam dan jingshan ya asyo yak executive committee uba Titas Starwell Khan. Bat kene kepor khat nyungut ki MDC nak seng NPP bat kongres ke liang ban penklem ya ke EC. Ndai habo syong kenor ula pha yang gi ba persya ke no confidence motion na ke liang ki MDC ke bedan ha ke UDA ke lami no nak yang darbar bat kum ta syong kenor ula pen bena ba ke executive committee ke klem no bat ula pen benar ru yang darbar ba ke jing thap kerteng bat ke jing kmi bnia ki kot kisla na ke bentak election CEM kan long ha ke ni ke ju hi ke sngi bat ke election an pen long ha ke sngi ke bobot lada yang mana lada yang ni program hikmat tidak cek telah saya empat tak kat lutang pun cek telah kat musim pun cek telah lada tang hampa lain pun yang hadir tidak cek telah saya empat tak kat musim pun cek telah kaya kemudian ini isi belakang nada mengasyuti hatu ngamlarat yang kurang coba dosa kausan nak kamu orang mengalek apa? Nak kamu orang mengalek apa? Nak kamu orang mengalek UDP? Ada orang yang tidak isi, ada yang yang berawal. Banyak pengelam terkalian yang ini. Nak kamu harus bertuah dia salah. Kemudian berpenuhan dulu. Yang dilepil hadu patah dalam. Kekelandir. Kanusin, kekomiti yang kau kecil dalam tempat hidup. Bagasyong berperhat, yang dijilat baru akan kemudian. Hadir di dalam pas. Kasulit risk management kepada tiga isi kalian. Kepada indeks ni beli di kampung ini Indonesia.
Kiperlok jangan ini yang Bela bisa dari baruannya ke workshop pembunuhan susu kama kepala ini kasurit wis ilayo ke jengerap ilayo ke pular ke jengerap ke watan haka isi jomblo badio finance badio jengerap na kawan wah ada di sampau hukum sedang hantu mesti kausil ke jengerap na kawan di tangan ini ketik lada ngajar berpor bukan remene nak lihat cuma ngapriya ya kan nomas ini kalau kau siapa kan baom danda publish buat babila move ke MC kabak danda Uba peniat sing siam ha ka arpau terik ujeliau Arhajar Arpulai ula shimti kumu Chief Executive Member betamai ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hadian ba amsyamladan ki banikun persya ayu ha ki election banjit CEM. Chairman ka KHADC wa lamprang bla ula penmenah ka yang dorbar banamar gejeng bamdan unu MDC bana aireng ya ki election CEM. Kumta uba peniat sing siam ula job nag basok ya ka election. Hadin kini kejing penmenau ba penyat udah let menshimti kesyuki jong CEM haki yang dorbar hak balasan ran lang yau digi MDC rengkat bad u CEM barem uba Titos Starwell Khan. Ki MDC gebal ajing kran hak dorbar kilakit bok ket ruyang yu ba penyat sing CEM ba nak ben penyat cekmat gi kam jong ka council. Kilong ru ba penyat sing CEM ulang badan bok ba namar bulayo ban bad bon teligi kerdan haki HEDC. Bat mental layo sendan mensyong ha kesyuki CEM bani alam ka council. Kadbau ba Titos Starwell Khan ulakit bok yu ba peniat sing CEM bo undang la ban le shibun ki kam babha ha kini ki khendiat banai haswa ba kasamoy trekam jaka council kan kutno. Henrei ulama hampat ba omdei ban syania yanuru. Nama balai ngai iba kani karai bi. Tampak ikut. Nah kalian bicara kuku perlu wala nadon kalian kursa dengan ai dengan ai buat ai mesti minyak kedau minyak teh nak bentar berkorban bandemlah syariat yang lalu hakika isi lagi hakika house. Don't trust anyone. Ngapa kau nadu mutasi tiba-tiba bahawa syariat 100% itu. Kemarlangan banjing yang syariat kanan ya kamu. 101%. I know you can give your best, but I ko hatam UGM maka riba ka jadi seisian kami dia ka program ka council but kagani ka dalam pemerintah. Next campaign artian we don't be senior members ki jongi ki balak berkontribusi shibun ban not senior shibun kami ni asosiasi kada ni ko council. UMDC ke Mauhati uba Charles Margar ha ka arpuwai terik ubra jeliau Arhajar Arpulai. Ula job sok ki election deputy chairman jangka KHADC klem dadan kam banikun persya yunuru. Chairman ka KHADC uba lamprang bla ula penbena hak yang dorbar bau ba Charles Margar ula job sok na ba amsyamladan kino ki MDC kibla tap kerteng banikun ki election deputy chairman. Kumta uba Charles Margar ula lit penshimti ya kesyuki deputy chairman bat syua kane nakaliang UCEM ka KHADC uba peniat sing CEM UCEM barem uba Titos Starwell Khan bat kiwei MDC kilapan ku buram uba Charles Margar halor ka jingjob jeng u. Banch pengken mau boros kata ya kesyuki deputy chairman nabat uba Alvin. Nrei hakala sini ublei jeng katayo ula ino akam da kajintmu ban pelat uba Charles Margar ban chimti ya kene kesyuki. Bat bau ba Alvin unit ban chimti no elade komu executive member hak executive committee ke belam uba peniat sing CEM. Kinong kran ke yang dorbar kilakit bok ket ruyang yo ba Charles Margar bat kilapan paru ya kejing benut bu lalit syong no kesyuki kabaon omla asyu halor kimat ki baper kum uju kran menchua ndai tang ban penyat ya ke yang dorbar ha kasni tho ding jang katayo CEM batamai ke KHADC uba peniat sing CEM ulalum ya kejing elang ke beningkong jang ke executive committee kabau le alam bat kene kejing elang kalarai ban chim khia bhai ka kam ya ka ja khapot bagajala asam
Bat ke executive committee kan let ru banjurip igishnong ki badan ha block 2 hadian belakot kedor bar liur jongka council. Ubap niat sing CM ula kular bak executive committee kan yadai ka hok kipat ba ag jaka kaput. Bat kan mailat ek sarkar Assam bakin thombor ginong shnong ke jela ki basa akathan kaput. Uli tho buladep menekran ru bat UCEM ka Karbi Anglong Autonomous Council bat UMP ka Karbi Anglong bagi de ben pentikna ban pendik ne thombor ginong shnong ke jela hagithan kaput. Nre bagajing sok bagajing shingan ke de bandon hagane kathan. Uniu Chief Executive Member bertemai uli tho baga council kan kerpat ke sarkar jela bakan aja kalem ya ka KHEDC ha New Shillong Township kena bakan yo ban pengenriaan ke office terekam jong ka council ke New Shillong. Ulong baka KHEDC kan yai beteng bandat kenra ya ki kam khai bean jong ki breu ki bamde ki trai muluk. Klem ka jingdon jong ka trading license. Baka council kan let ke beteng ya ki bakai peteng klem ka trading license. Ke Executive Committee ke menjuru ika Khasi Hills Autonomous District Services Amendment Rules arhajar arpulai. Ban penjunsur gerta yo akam jong samlawat kam apok ka council ka banlong haduk lai pu news nam gerta. Ke Executive Committee ke menjuru ika Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Traditional Medicines First Amendment arhajar arpulai. Hagani gasngi uba pniat sing CM ulo bah kamru shik executive member hagaba ulabat hi halade yak platengka GAD posting and transfer establishment bat ki wekitnat ki baklam bah shaki executive member. Uba pensngan NCM ubelong u deputy chief executive member ulo yo ban kmi ekatnat ilaka law and legal matters uba jigur merthong un kmi ekatnat trade but enforcement wing Ikong Grace Mary Karpuri in Kmi Eka Market, Information and Technology. Uba Victor Rani, Uliyo Ban Kmi Eka Arts and Culture, Health and Sanitation, Labor Clearance Certificate but Fisheries. Uba Rangkensai Karbuki, Uliyo Ban Kmi Eka Council Building, Council Assets, Marriage and Divorce. Uba Te Borlang Pathau, Uliyo Ban Kmi Eka Tanat Land and Building Bylaws. Uba Alvin Kiesokme, Yaka Revenue Collection but Planning. Karba uba Karnes Soshang, Ulayo ban kami ekatnat development but education, but uba Fantin Jela Kadong. Ula kami ekatnat taxation, water resource, but mines and minerals. Ba what la dang tang katu kan isngi bangi shimti ya kan ka isi ka patmai. Habai de ki bills ki badan kam lawan ra ya ka consideration jongka Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules jongka arjar arpulai. Kanika ka amendment jonganika Council Service Rule kaya day but kajing wanra amendment habi day ban pen kio yakarta yo kam yo jam namta kinuki applicant hakanika office ke jungi. Kabamut nginra bekat kumba aina ka state government kamut laipo nyosna. Kabaar pan nginwan ra ru ya ka amendment hagbay de ba ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine. First Amendment Bill arjar arpulai. Yakran badula shimru ya ka rai ba ka ni ka isi hakani ka budget pemerintah ngin pan ya ka jaka naka sarkar jela haniu shillong ban penken ria no ya ka office trekam jong ka KHDC Shaniu Shillong. Kajing temu ban penken ria kalong na markani ka office kaba ngidon menta kala khamnya bha bat kala penwit bha kajing trekam jong ki babun bat kumju ru wat ikipai ba badan kam hang ni ru kala stom namar ba kum phitip ka KHDC ka don lai teli ki tanat trekam ki ba klein board kata de ka executive committee ka ba de ka legislative bat ka balai de ka judiciary te hang ni baro nila la thnyan lut hang ni ini jakai berit sekla thut ba ka jingtrekam ka ba arpat ngishim ka ni ka rai ban pan jaka na ka sarkar jela ban yo ban penken ria ini ka office trekam jong ki CDC ka dawi ka long ba na ka sarkar jela ki ba bun ba ki departments ki tanat trekam ki ba pher ba sarkar ki lara station New Shillong te ban kampen sup ia ka lek kawan jong ki pai ba la shai hadian habun ngiru isu dei ba ngin yo ia la ka jong ka office New Shillong da ka jing kershan ba da ka jing rap lang ka sarkar jela ku mangilai keren
Bahkan ke isi batmai kan beteng no hi ban khenra ye kino ki bar jelah ki bawan khayi hang ni po kenika jingpet jingkmi jong KHDC lada kalong ki nong khayi ki barit ne ki bahe ba ki bamdan hi ya ka trading license ka bumut ngin pha ban khang lut ya baro kini ki jing trikam ki jongki lada kimdan ki kot ki babit ki babiang te ka ngi kwa ban kran shai ba kani ka isi kalong very strict ba nakalyang jongi ngin dang ya biteng ye jing khanra ki kinu ki business ki jing khayi khabar ki ba wan le ki bar jala ki bam penbiang ye ki kot ki slabat ki bam buram ye council ban pan ye ki form le ne ban pan ya ka license te namar takadaw nakalyang jungi ngin tang ladep kani ka isi meeting mentasngi ladep rai kata bat ki officer bat ki staff ki jungi kin le la ka jong ka kamram hakini ki singi banwan nakalyang jungi ngila don ka jingtmu ba naka isi tang shudep ka session ngin le jingo shetu ki shnong ki ba sha penwet khamtam hakale kawan ki ba sha penthut le se ka le rap le rang haka kam khayi ki we ki ba sha penthut haka kam development nakalyang jungi la shime karai batang shudep kenika session nakalyang ka isi barok ko wehi kan yo bandit jingo yekini ki shnong ki ba sha penthut de khnang ba ki no ki bor ki baide ki ba wan ban penthut haki tu ki shnong ki ba hapo khaput tengin ondalai kendu ki nong shnong ngin suthu de mano hadu mental singin empat shai ba dan redangi la yo ban kendut nong susnong kan sashai but kumbalong dangshen ru la yo ban keren hapo house haka sijit ya CM bathmai yong ba dan lele ru bakani ka isi ka bathmai kanam ailat ya ka sarkar Assam lingba ki district administration jongki banwan ban penwet ban pen shongsier ki pai ba hapo khaput nakalyang jungi nakwa ban pha ka khubor bashai shi ki pai ba khasi ki jungi ki ba shong khaput bakani ka isi kan long ka jing shangai nam ta ka jongki kani ka isi bathmai Wadla ke Executive Committee ke Belayalam da ke UDP Khasi Hills Autonomous District Council kala syapan kelemno haka kenhuan ke bay Trailang da ke NPP ba ke Kongres. Hendrai keseng UDP kala penpau bakani ke jingja ha KHADC kan keta ke jingedai ke UDP bat ke NPP hapok ke Sarkar Senrop Lang Meghalaya Democratic Alliance. Kamiat jangka kat kandai terik ujeliau arhajar arpulai kinong yalam ka United Democratic Party UDP ki bekentup lang ya ki MDC ka KHADC kle kendo kerke hadian bak Executive Committee ke yalam do ba Titas Starwell Khan na keseng UDP kala syapan kelemno ha keseng NPP kebelawan ra dakan no confidence motion hagi yang dorbar jangka KHADC Presiden ke UDP Uba Ahmed Baalengdo ulong bak jing syapan kelem ke EC ha KHADC kanong keta ke jing yadai hapeng ke NPP bat ke UDP ha ke Sarkar Senrop Lang MDA2 barado menta ke 4 perkat AA hendrai ke nebet benit Trailang ha ke Sarkar MDA Uba Ahmed Baalengdo ulong bak keseng kan AA ke MDC bagian syem mekano kono karai namar kani ke dekakam jong ke District Council Hendrai ula kubur baha kajing terekam kala bandon kajing nuna hang ni hang tai. Hendrai kamlong pat ke babha ban chupen kelem ya ke isi. Hendrai lade bandon chua ya kajing ekran haswa bandra ya ke no confidence motion hak yang dorbar. Ulang banado ke sedang lerai ban pene haduk bandakut ke samoi terekam ya ke Executive Committee hak HADC. Kumta ke UDP kan selet ban pensngo wekane hau menteri rangba ke jelau Konrad Kongkal Sangma. Halor kejing bamla matsngo tho halor kejing syapan kalem no ka isi kabayalam da ka UDP ha KHADC ha ki MDC pat jong ke NPP ke belapan kalem yakni ke Executive Committee ika arrangement ke baka parti ka donado ka sing basta perform yang isi ni kalau kita setuju mut duk MDC haduk ke parti level so ta kalong ka basta nadu arhaja kendah Wafir ya sakilang bani batani dan mereka dia cuma rakyat sih itu tentang si ini musim tip ban dan kebakum kata kebakila suan ra ketsan sama mak mana session kebakila staff si bani kong Kekum kapapi pensim emang ya keren dapat ini mengelam bodang jelah pada ini guys isu memang ingin sepen sengau yang akan berdebat kan yang dijinja dan mereka dia kam di council bol ni akan jin saat tu KMDC nama kita maki kiban
Yeshim me kena kena karai nama maki kiki elected member jong this council. Dan dia kacing tekam berbor kalau bandon kacing eduna hani yang tai. Kababhai kamlong masih pengkelam mangkasi masih senam mangkasi kita isi. Dia kena kam kacing kerana kacing tai, kacing til, kacing setuju jumut. Kebasyai apa dengan jongki member dari ki group jongki political parties ki badan apa kata. Dan kumbagalong montai South Nem ke isi ke long smooth bed kemudian kena noru kajing jia ke banwara ado nyuput jongka human right ka no confidence dan rei mentasi sulok sangat in nak sungtu kai. Kaseng Kongres kebadan nakaliang persya kalakran na kabasay kedar baka kloy bada jingkersya ni kesorkar Meghalaya Democratic Alliance kabayalam na kaseng NPP. Tanglada Kamdon Show kaseng Bharatiya Janata Party BJP ha kesorkar senrop lang. Habayakran beginong patay kubor ha ka arpu wehiterik ujeliau arhajar arpulai. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulong baka Kongres kan kemen bha ladakan la ban penko ngu juborek NPP ban ometre lang show bat ke BJP. Kalem ke jingdon lang ka BJP. Ka Kongres kalong ka bakloy ban ajing kersyan bat banetre lang bat ke NPP ha kejela bat kimdon setia ya kanu kejing artatien. Halor ke jingkeli bamenshwa keseng Kongres kala penshtom iginong yalam ka Kongres Legislature Party kata yu Dr. Amprin Lingdo rengkat bagi sangut ki MLA halor ke jinglei ajing kersyan ke sorkar MDA ke belam dek NPP haswa ke election MLA arjar arpulai. Banagaliang uba Vincent H. Pala ulong bagani ke jingja ke perbha na ke ke baja mentah ha ki HADC. Ula pensyai bigilayo ke jing menjur na keseng haswa bagin penyeso bat ke Executive Committee jangka Council. Henry kitu ki waipat kila lej hinalade ban ajing kersya ke sorkar MDA. Ulong bakseng Kongres kamdon ni kanu kejing persya bane trailang bat ke NPP. Henry namar bakadon ke BJP kumta kimla bane trailang bat keseng BJP. Uba Vincent H. Pala ulong bakseng BJP kamdon ha ke HADC bat Chief Executive Member ubala Syajid udai na keseng NPP. Kadba Deputy CEM undai na ke Kongres ha ke HADC. Bat habagi siya mekanu karai kan long na kebenta kabha kamiat jangka council. Ulong baladadai badan keseng BJP haki HADC ke Kongres kan omlet ban ajing kersyan ya keseng NPP. Ngan itu hop IP ni claim join hanong no batri lambat ke BJP. Nila trelang bat ke UDP sanch pusnam hati por balada. Nimdon jigar bat ke UDP. Menrei mana kene pergi hap tang khot ke claim khot ni tang thon kan yu ki shoot paramaki abakhato ki. Nimdon jigar ban trelang UDP nimdon jigar trelang bat ke parti henre ki chungi bat ka BJP. Ta hangno bat hane council ru bandadan BJP ban trelang ni trelang. Ideology ke ya per kata ka ini very clear ba ka ji trelang chungi ka dei ka kino ni accept henre bat ketika mandate ko ai pai ba. Jisa ka discussal commanded at the last election ka ay ka Congress. Chipomut ni job ko to ko. They lock kong aprin upet I kong Grace ipet nang tau bajop upet na kibon je pet jisa ka to ko ka mandate ki pru ki ay pot council ki ay ka Congress. Kena try ba ka de kamram tu ni pan protect ro ya ka discouncil kata ka daw ni perkhat ban ni join ni la perkhat ban ni lai shom lai thier ni lai yo ka pruon na hai ka man haswa ban ni le kene kambe ya ban ni shule join bangi yok pisah ko makitu ki bajon menchwa dan ni kampe ko kata kani ni perkat bah daga yo. I think it's not that we are supporting FPP, we are working together in this council. I don't think it's suicidal because why in the election there will be a delimitation. We have a role to play in the delimitation. There will be a amendment of the 6th schedule. We have a role to play for the amendment of the 6th schedule. Rather we sacrifice our interest for the interest of the people. It's not that we work back for our own interest. And if you see the portfolio, Bapanjangan will be looking for those portfolios where we could see that at least the interest of the public will be in the first rather than our own interest. Number one, there's no BJP in these councils. Number one, there's no BJP in this council. And number two is that in the council, the leader will be from NPP, the deputy leader will be from the Congress. So whatever decision we are taking will be for the interest of the council. So there's no BJP in the council. So in the state will remain another opposition. There's no doubt. We'll take a different
issues because the council mainly the land tenure system and the culture. No, I've already replied. The present dispensation, as far as state government is concerned, we are all intact, and then we are all committed. We will complete the whole term of 2023 up to 28. You don't want UDP to be out of MDA second. They are our closest friend. So we will continue, we will sail together. See, the present dispensation, the present arrangement made by the MDA2 will continue till the end of the term. Nangisa mengina mentaki bayi pat ki kubor ngan sawan pai hadin kini gejing penmena. Hey Toyota, play my song. The cool new Glanza. Go hatchin'. Go awesome. Namar ka jingbam baklayo tet khat sangut ki khana ki bana kasnong maupat ka bahab ka district Southwest Khasi Hills menta katayo kali opang kensan dag basupre bat penhiar hadian bakilabam ya utet klau
Kat saungut ki kena bakentup yasan ngut ki bahapo kat prasnem karta, bat kendai ngut ki bahapo kat arsnem karta ki national maupat haga district Southwest Khasi Hills. Kila Syak Sumar ha Civil Hospital Mauperwat hadin bekila kampang kensan hadin bekila yo ke pria bat penhiar. Namar bag kila kum baklaba nutit wujutip kum utit dat sau haga ketit snong jengki. Kat kum kejing itu jong ikong Elinda Sangriang kawin gi kime jengni kena Ili tu bagani ke jengja ke lajah ke janmit jong ke arpo terik mentau jeliau arhajar pulai. Haga bagani ke kena hadian beglawan watit caklau ke lasyat bat ba minutit para kena namar kikini ke paru kidang let cilengka. Syuk-syuk kita long kubor ke liatu bahadian ke jengsa sumar kat wengut ke lakot bat yolit pai nok shalayeng kat balai ngut pat kidang don apa deng ke jeng sumar. Bunangkong le umoi kon ci ubi thot do je kri. Saya kan rui tawen arit men di thotit ta wang kang noi tit noi de ci chak ngot nyang tan noi de ino no estabu bu di thodoje khat tit no mari che ta tit de wan chat achung ci ten men en biare lai achak saji ba ro ini kan ke ro san ngot te tan mar tat chi phang pre penhiar te chuyang pre iwan larti nomut ini kon lagi la pre la mar lai bola ta wut ti thot kali no kit ha siu ha pi si wa ka chi la ti dari cok drip cok injek de kisa pakin no mai Lak itu di tit iya. Ki ong ti dai ka tit sau hong ti dat sau tawa uta ti dat sau hayung chicha usau tawa ki ni men ong pelarong nama usai selab de larong dawela pelarong rong li jadi ong dena benta selab kelak saja selab terus ale dena ta dau sabam lagam Tipi bam ta kaju nani noi mariawan mar cung iker long ki men chat serba ki men chat di Lo kidi adi khat lum ko. Kidi athon lum hata dom. Delong dikai bi halaga jakang kai long. Hatam pila coy amudur langkat arinoi de. Tane saya lar bonut yung salah hanoi bentang saja jot le noi. Hadian bagladan ke jingjor uslap agenong ba shlong ke balawan ra ya ke jingshong senjor ke kendo. Hagamit jong sengi balang kawe ke kenro amau jong ke yeng ke badan hadhan keti hashlong kala tuwa kensan. Bat bu ek ke yeng ha ke jing ma bakala bantua syuk-syuk. Kini ke kenro ke batua kadena ke yeng sa jong Dr. ML Dev ke badan marjan bat ke hotel Haga. Kini kejing tua kalau boru sendan ya kejing hak jeng ma namar kejing shong senjar ke kendo ya ke balate ya kini kejing ke kendo bat gimau kila hab lot cak surok ba bat kala penmi kejing thang kali ha ka ba ki pulet traffic kila khangi kali banyat kini ke surok ki kali po shilum kila lum bat khat ke kendo bat di gimau khnang baki kali kini yok banyat biang kini ke surok ha kini kejing ja shim ladan manu ru ki ban mensau Nrena kaliang kibor penyat distrik namar bagane kayeng jong Dr. ML Deb kala shong senjor bakaron jengma baka kendau kala bantua biang na kejeng slap kumtai kala batha ki arngut ke shong basa kene kayeng bakin mi no bakin light na kono kejeng ja ke sngupsi Kaseng san Partai Voice of the People's Party VPP Hak sengi balang jong tayo kala pendapat ba ban peniang da General Secretary jong ne keseng u Dr. Ricky AJ Sengkon kum kertong keseng VPP hak election MP Syaka Lok Sabha ke Banlong hak kesenam banwan. Habai kran beginong patai kubor Vice President keseng VPP u Dr. Karachan Uloong bahaka kanro terik mentau benai ke State Election Committee jong keseng VPP kelai kendo pada tai sani bat Shimekarai ban penyang da Dr. Ricky AJ Sengkon kum ukertong ka VPP na ka Shillong Parliamentary Seat hak election Syaka Lok Sabha ke Banlong hak kesenam banwan. Keladan searngot ki bapan tiket na ka VPP ki bakentop ya ka Assistant Professor ka CTE PGT College i Dr. Bahun Langtron bat Professor Lakhon Kema Professor ke Sekolah Nehu.
Mereka VPP kelas ngode ban tiket u Dr. Ricky Sengkon nama bu Dewan General Secretary keseng bad ulang ubabiang benekun na keseng VPP. U Dr. Karachan ulang ba keseng VPP kamkwa ban penyang election MP do Presiden keseng uba Ardan Mela Besayomat namar uhab ban plet jengmot gi kam keseng hapo kejela. Bad ulang ru ba ka VPP kan ompan setiai kanu kejeng kershan ki bai pat keseng sen pertai hak election chak Lok Sabha. Ban Chipen kan mau Dr. Ricky AJ Sengkon udah kurtong ke VPP ubele konik election MLA Arajar Arpulai na Sning constituency ndai ulawan basau bat yo san hajar saus pak san pun rio vote. We have received a number of applications, and there are some also who met our president personally to convey their willingness to contest the election for the parliamentary election. Okay. So there are two applicants who have applied to contest the election from our party. One of them is Dr. Bahunlang Tron. He is an assistant professor in the PGT College, and then another one is a professor in the Northeastern Hill University, Professor Lakham Kama. These are the two applications that the party received. And then there are others also who came personally to meet the president on this issue. Did Sengkon apply? Yes, he has applied. And Basangkong, he's the general secretary of the party and he's a founding member of the Voice of the People Party. So we feel that he's the right person to represent, to contest from our party. Well, there are a number of issues, and one of the most important issue is the reservation policy. That is one, and then there are other issues also, which we feel that if the people elect our candidate to the Lok Sabha, we feel that we will be in a position to air our views in the floor of the house, especially the issues like the ILP and other issues which are important for the state of Meghalaya. Well, as a political party, once we enter the fray to contest the election, then we have to move ahead. Whether we win or we lose, it does not depend on the number of MLAs. It depends on the decision of the people. So on our part, we feel that once we enter the fray, we feel that we should go ahead, and it's up to the people to decide whether we win or we lose. We will go on our own. We will contest the election on our own. And we will not seek support of any political party. And like what is happening now, also in the previous election also we have contest on our own. We have not aligned with any political party. Which is why we feel even for this parliamentary election also we will contest on our own without the support of any political party. Da gejing sokhia halor gejing thongkam haglenti ke bomkhoi. Ha kesing thok dieng jong toyo keseng Hinautrap Integrated Territorial Organization HITO. Kalalet pa pensange gejing thongkam bean ha katnat Program Implementation and Evaluation. Kabadan ha Nokrek Building ha Lower Lachumia ha kanong ba Shillong. Keseng HITO hapa kejingilam Presiden uba Don Bok Dakar kelalit air ke Dorkas hau Assistant Director ke Program Implementation and Evaluation uba N Kharchandi. Bandawa badai banwengkam Mardor ya ke Jenny G Momen ya ke belatung kum kepian haga dengan tenat ke jing betha jong Menteri Ketenat PHE Umar Kuis Marak ke bamlong ke Bayahap Setia. Uba Don Bok Dakar ulong bakat bakajela kadang taisani halau ke reservation policy bat ke roster system kumta kene ke jing pak thungkam menteri kladai ke Basipor ne ke Basir Taru kamlong ke Bayahap Setia. Kahito kladawa badai banweng kamno Mardor ya ke Jenny G Momen ndrei ban khot ke advertisement bat bagajing thungkam gadi ban long hak lenti ke bekhoi. Kahito kal berngam balada ke sarkar kamweng kam ya ke samla kumta kahito kan syame ke senjam da ke bled ban ujor syaka ying syari Meghalaya High Court. Namar ba fidan mapita. Tengimut kan wan ikan tu ibu ikan.
Tebo umdan teh ngapan kan tu pasti. Ah, isu kriat tadi ni. Mak, dan umdan. Forward, meskipun forward mengamuk. Kene kisti ketika kepala Pak atau Minister jangka PHC bat jangka soil kunjuk Marcos dan Marang. Tena kali yang kujungi ngitho dengan nega memorandum kisti Chief Director jangka Program Implementation and Evaluation Ram Kumar. Hang ni ngila highlight bangila ong ba kat ya pemerintah lika cap ngidang yatai bahaya keluar kadang ton kala debate keluar ke roster dan dia kata roster reservation dan ke roster polisi hang ka reservation polisi apa kejala ke jungi te habangi pet pat ya kata kau ke jing betha ke jung kembalong bian claim the court kata ke advertisement ke exam dan ni proses ke prepare tingi nakali yang ke jungi ngimdon problem ngimdon iya itu inong apply te kam henry de jin ba ilek de kalenti ke badai komut kata ke de kalenti te ka bayat deki rule and procedure tingim dan jingwet henry la deki mut banle sop tang nambar baki dan jing itu pat hang ni ru ban suong ba iwan na kalong yeng ke baduk ha po jela me khla jungi ndei tang mai henry deki hazar ngut ki long yeng ki bawan na kalong yeng baduk lada ai ni komut ye ke beru le ban ai te na kalian ku jungi hang ni ngila tho ba ya kan ni ka post de ban khot advertisement pat de ban ya itu deki exam gini tai kat kum ka lenti jong ka ai lum kumta ni na kaseng yang hang ni ngila tho sai ba kumbang ngila de ai sin jing sneng teng ye psia mana kane sokar jala ba ngin ya ching ka sheri nginum shin rain ru ban yat beng sesien lada phipni yengi de kilenti ke ba sher kai de kilenti ki bam dei pause ka hituru kan sepni ilang ipi de kilenti ke ba sher kai ta ka bayat de ka bor jong ka ai lane da kumbangin yalam ye pingin tan ye pi siang bisa bat kenturu ya ke sarkar bat ni maham jor ba wat num yele kam kai namar ba ka hito ka don keleng kala ru don hapo ke office kene getai namar ki breu ke ba support kene getai ngi don be ke jing tip da phiele butu lane phiele ta kono kam tai sembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tunsong ha kesintok dieng jong katayo ulalu me ke jingelang jong ke Regional Committee jong ke District Ribhoi bat cheme karai bandit jurep lang bat ke Sarkar Assam ya kithan khap puat ha ubnai banwan na kebenta ke jing pen kre bani open bed yo put usam ha pedang Kejela Meghalaya bat Assam habaya kran bikinong pathai khubor ubak Preston Tunsong bolong chairman ke Regional Committee ke District Ribhoi ulong bakin sesyong jingelang baka Assam ho banai banwan na kebenta bandit jurep bat ban kemi ke jaka ke badan kithan khap puat ulong baka Sarkar jela kalau kut jingmut manesat kat bala akaban penyo apat eka block 1 bat block 2 sa Meghalaya ha ke jing ekran penbet puat aka wat ke baar bat ke jela Assam ulong baka than Ribhoi ki dan South Lee ki than ki bani penbet puat ki bagentup eka Bordowar nongwa Mautamur Desdum Ria bat ke block 2 bat ke jingkwa ba kaman upat ba akan dai shibentan ki kendon trekam jangka komiti ha ke jing penbet puat uba Preston Tunsong ulong bak Sarkar kadon ya barok kikot kisla ban penkesan ya kejeng kam trai kini South Lee Jaka bat kumta ken se syong bat ke Assam ban yatai bat ban let ruch kisnong ha ke ban se syem ya karai ke bakat do usembut Menteri Rangba ulong bahadian san posnem kejeng yo ke Kejela Meghalaya kadai tang ke Sarkar MDA ke beladon ya kenong rem ke Baskem ban pen benno ke kejeng ka Japot ke belah Sateng la Slemba bat ke Assam we decided that in a few weeks from now, we will fix up a joint meeting with the regional committee from our counterpart from Assam. And thereafter, once the joint meeting is held, then we will again go to the spot jointly and then take a final call on this issue. Lai thu big area ka dom le
one is Dobria. Number 2 again, the other area is Mautamur area, and then the third one is Badwa, and the fourth one is Block 2. These are the areas. The talk will happen very soon. It's supposed to, to complete maybe 2-3 rounds of talk, but due to the problem in Manipur, government of India could not take up this discussion. But very soon, this discussion will take place. If you talk about Block 1, Block 2, it's a question of retransferring. Some people, they misunderstand this. When you talk about Block 1, Block 2, please understand, the question of differences does not arise. The question of dispute does not arise. It is purely the question of retransferring back. Those Block 1, Block 2, on the basis of notification 1951, we placed before the government of Assam to kindly retransfer it to us in those areas where the population is maximum with our own people. Uba Preston Tunsong uba kemiru ya ketenat korbar ri kejela ulang basyan kan sedang no kejing ekran yesuk bapura bad ka kenhun king atiar HNLC. Ulang ba kejing ekran keladai bandep le CR nelaisian hendrai namar kejing jah kejela Manipur ke Sarkar India kam semlala ban penlong ya kejing ekran yesuk. Hagabedai bagajing temu ban penken ria ke basyong basa athemetor uba Preston Tunsong ulang basyan ensala ban penbet no sisendon ya kam hendrai menta umpat kwa ban keren AA. Namar kani kam kadang don hapok kejing bishar jong kaying syari Meghalaya High Court. Relating to this issue, I will not talk much because right now it is in the in the High Court. So please don't ask me much as far as this issue is concerned. But from the government or from their side also, we are all positive, and I'm very sure one day we will be able to come out that yes, permanent solution has reached. Hagabedai bat kejingwan poi ki Petwer na Manipur uba Preston Tunsong ulang bagi Sarkar keladap betha eborok ki Deputy Commissioner bakin bu jeng kenti kena halor kejing don jong ki Petwer na Manipur ki buwan pet bandrik tengen hagajela Meghalaya. Ulitho bala betha aru iki District Council ki badan hagajela bakin petlang halor kene kebenta bat makiru keladap penmi iki jeng betha cabaro ki Dorbar Shnong. Already instructed, number 1 is to the District Council, and in turn the District Council also has instructed to the concerned locality, and from the government side also we have instructed all the district administration to be ready to also update themselves how many people reaches or stayed in different places, and then how many days they've been here, and then when are they going back. Hadian bagi nong rap bat kinong ri jingri kilamat ke jingdo ke bakrau na ke jing apang kensan ke jingri jongki hakeleng ke negeri lom khasi. Kabalawan ra ru ke jingdo nong ke bakrau yaki hakini ke tayo ke seng ke bapet ke khia ke shon jing nong rap. Kala let sha secretariat ke nong ba shalong ban kerpan ke sarkar ban ai ke jing rap ikini nong rap ki bamat ya ke ke jing e. Haga arpo tarik mentau benai jeliau arhajar arpulai ki dongelam jong ke Hills Farmer Union hapo ke jengelam jong presiden uba komanda Shangpliang. Kilalit IT de jing tho jong menteri sarkar ba kemiekatanat Animal Husbandry and Veterinary jong ke jelau ba AL Hek haga balebo ke jing kerpan ke sarkar ban ai jing rap ki nong rap ke balamat ke jing do nong na ka jing wan len shop ke jing pang pat ke jing yap jong ke jing ri jong ki kentup na do ki masi ki senyang bat ki siar. Kini keseng ke kerpat ke sarkar bagan ai jingirap ki nong rap ki basyam nagaram na ki bang bandri jingri. Namar menta ke lebo jing ki ban siopat ya ke nagaram. Ki wede ki jing dawa ki dai halor ba ke sarkar kari ban penbiang ya ki doktor ban ki nong tere ki jaka sumar ya ki jingri hakel leng ki than. Namar ke jing bambiang ki doktor ki nong tere ba ki dawai ha ki jaka sumar jong ketenat veterinary. Kebu ke jing ki nong rap aban len shop ki jing pang ya ki jingri. Ke waide ke jeng kerpat ya ke sarkar kalong ban mang pisa kerpang na kebenta ban ajing rap ikinong rap bat kawai ke jeng kerpat na ke sarkar kalong pat ba ke sarkar kare ban khang swasipor ban ra ikijing ri na sabar ke jela ban yada na kijing pang ya kijing ri jongki nakaliang jungi kum ka Hill Farmer Union hadin ba
ki jingri jong ki member jongi bat kumju ro kajing ujor na ki babun ki nongri jingri ki nong rap habedi ba kajing yap jong ki jingri ki jong ki te nakling jongi matasni lawan ya kendu yo menteri jong katnat veterinary rengkat kajing kerpat ba nakling jong sarkar kan yaram lakumno marsiteng ya kajing du nong jong kajing yap no ki jingri la kalong ki siar la kalong ki sniang bat ki masi te halor kene kamat nak ni habang ila persian ban keli nak lien jong minister lai thu hok ingi ba kam dan kano ka fon ka balamang lupa naman taban ai jingirap ye kini ki jingri lai no tang lada ki yap nak jing penjulor jong kamariang ka pamut lese ki yap nak jing tua ani ki yap la consider nak lien jong ka natural calamity ngila ban ong Henry naban yap klam ane kano jing pang kam simdon kano ka fan taban ai jingrap Henry wala kataru ngilaban juri bari ban yarap di ong ba nagling jugi in saya keren ban chief minister ban pej ba nakano ka fan nakano ka benta ba onla ban yarap kamta beli kidon kini ki norep ki ba ki cooperative society ki norep ki bala sim ya kini ka pikri mission kani ka pikri mission kamri ka basu ai jingrap kadon ro rengkat bat kalun tela da kilayap kini jingri kumun kala ban sio tada kadau ni laban juri bat ngit scam ba nakliang jong menteri simkia bat ngit scam ba chief minister bun menjur Allah tadi kawai ne kimat ki ba ye kendu jing ya kalong haberi ba jing bom biang ki doktor haki dispensary jong ka veterinary jing biang ki dawai hagaliang jong dawai nakliang jong secretary wang la persiang ban pen biang ki dawai nang taban ai sikini ki jingri ki bapang basitom dan ri hakabedi bat ki jing bomlan ki doktor ki la kubure kene bat ngi scam ba government kan sa simkia kene ka benta ki jing bom biang ki nongtrei habaro ki dispensary kum kanuksa kum hawas kasihil ki doktor ki dan tang prangut ndaingot kimla ya kaban kobar ya baro khaj habadon kino ki jing yap dan ki jing pang jong kini ki jingri hakui kaliang ngisngo ban ai khublei pade ngila yo jingtip nak ba ila pentip singi minister ba iong insa launch ya kawai ka project nak benta ban wanra ya kini ki mobile dispensary bat ka call center kini ki mobile dispensary kerkum gejing soto jungi kin don daka kali hakaba la don keno gejing pang gejing jia ya ki jingri doktor kila ban leit dang ba kali kin leit check na dawai te ya kini ni ai khublei hapo gejing ilam jung ba hek bala sinti ya kene lai thu yangi ben sa launch shen ni ka project ban ai jing sumar lang baki kali ini ai khublei ya sarkar kum juro ngilai kran hakabede bat namar nak linjungi kum ka hilfama union tang shen ngila pen apply da kalun ya kini kinong rap nam ta kini kinong kibari ya kini ki siar jing tumu jungi pen apply da kalun kalong ba kenang bakin yo nalor karep kariang ka tungjur tung sieng kum ta kini yo ro ban ri ya kini ki siar ban kapeleng dan rai ngilapun sim da karam dan rai ka jing yap jing ni ki siar kalong ka ba bun ba kumba 90% ni ai ki yap siar dan rai wala kataru nakiba im isukmen pengilayo ban penya yeu ikni peleng saw dan halong kadiru ngilabu jing kerpat balak num no kin ai ke jing yarap hakabede bakane tinggi skam ya kanero insa le ai tinggi subhan kentu yik tu ginong reaching ri la long kiba society la ne ki individual makin pentip haki office juga veterinary kana baga government kan yo bandum ita ki data mahadu benta kumba ki ong hana ki yo jing tip tang ru photli ki badan officially ba ki yap ki masi dan rai kum kanuksa tangkis nyang jo tu member jungi o ki masi ne tu president jo kisnyang jo nawes kasil ki don da ki photli ki balayap sanpu artli tem kani ka data badan ka government kam match tengim kena government ringi ong ru menta pa ki di ban report kan ki di ban yathu ada kadon ki jingyap kenang ba government ru kan tip kenapa kan la ban le ai kat kum ka jing sung thu ka jungi kalong ba nadu ka bas dang hi di ban ai inject ikini ki jingri te hateng yo le se ki don ki bom ai inject but phi lada bom ai inject teng lada ki wan kini ki sniang ki bana shabar ka kta ki kem ki bai don klam le se ki bran jing pang ka ploi ban sha kta yakini ki sniang jungi lokal te nak kata kadau ni kenturu ya ki nongrap ki jungi bakinda ki ban ai ya ka inject ya kini ki jingri bat haju kapor kawan ru satu wiji ya baduna ki di nongtrai duna ki dawai te ya tadi ngilaya keren sani tingi scam bakan kanton ki jingi trelang apa deng ka department bat apa deng ki nongrap ru ting dawan kidon ki nongrap ngim keno e kata don ting ki nongrap habawan na bateri ban ai inject
kim sha ben injek tekeni ke gejing bakla ben te nang ni sekmat ni kwa bakan don gejing ya trilang awat ke department ka dunai kita ke manpower nilak kerpat ban penbun te nakling cuki nong rebru nong rijing riru ki di benda ai kenya kene ka injek mangi nilatip mangi ya terag igbabun ki nong reb kum kanuksa ki don ki nong risnyang kum ba yo anis kini kita pen biang thik ya kene ka rukom ai vaccination ya gejing ai injek te habawan ka klamur ka jia kim dadon kata gajing yap adu kata kum hang ni ha last year ngidang ya keren ha boy rembong blok idon ki jaka di baladap ai dawai kimia itu ki bom ai ngamul barang injection ki bom ai injection pada ki yap te hang ni ngidon kami gajing ya trilang la kalong ne government la kalong jungi nong rabro la ding nong ri jingri te katahi teng habawan ka klam wan ki keno ngidon tahu ngidon kam ni trilang ngidon kam man ndai than bangin syu keno tangi kawai kaliang ni hab hibanya trilang ipok vaksin ru ngijincar ba ban yo bat ban bu ru kalong ban nomor ba itu kita wai nimla ban syura untuk ngidon kam taki frit taki ite beri cakapan ban hab perahu thai ki kani ka bu jing ngi hola dang nang na veterinary player apa jing ban ikai ban injection singida ki chiri jungi riban ra itu dawai kamu masuk pat ka leng ka sarkar ka veterinary ka jangai de nak koi chaka te ngimla ban ra itu dawai nak ka ki pa ngam keno tang sarkar nak ka leng jungi ki nang rab kibun ki jing tu nama mar ki bun ki breu kum syatan jungi sti ka veterinary ka bu jing khen tang kum lai spatli ki masih ka ba ka jing tip junga kim tuna masih gila hajar ai budan ti tan dari kita kim don jing khen ber ka sarkar bat marwa kim tip ke jing mutoi ke jing tu mutoi da ba ya tu sarkar ki dan ki breu tu kani ba jing long jing bom sotu ka jing ki ke jing mut ber ka sarkar wan sim tu sensus mo ki perkhat ba yo ka sarkar sim tak kani katai te kata ko kelabat ka lada ka jingkhen kambiang te ka sarkar kumno kan lan pen dawai Ka All Meghalaya Poultry Suppliers and Retailers Association hagasi pale jangkatayo kala pensyai ba kam shimladan satya ka no gejing pang kisiar hagajela komladan ki ba pensa priang ya ki kubor ki bam shisha haki rensan ka social media habayekran beginang tho kubor president ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association AMPSRA uba wanchai karchandi ulong hadian bagladan kejing pensapriang gi khubor ki bersyukur ha ke social media bagi siar ke layo apang bagan bu kejing mai kinong bam kumta kelet mardor bani kendo iki doktor jong ketenan animal husbandry and veterinary bad gilepen tikena bakam dan setia kanu kejing pang gi siar ha kejela uba wanchai ulong bagi beliau kila snathok ya gidor gidar bad kam bagi siar ke layo apang bad kani gilepen tiang bad pensiar gi pat ba ban ba me kedo siar Ulong bagaseng galalik ye kendo ru ye kipulet ka thanat lumding jeri bancim khalem halor kejing pensapriang ya ke kubor ke bathok ban pentiang ne pensier gi patba kaseng kesnguru bade ban penishtam gi brio ke berengti hak ban pensapriang ya ki kubor lamler ki bamdan setia ya kanu kejing shisha ula pensyai ru ba kejing kieu ke do siar kadai namar bagadan kejing duna ha kejing shalan ne ke do siar ba kadai ru namar ba asam ka khang ya kejela West Bengal ban khai ki siar bat kinong khai siar ki lah ban thiet no ha ka dor ke barem balada ngibam itu ki peleng ladang ngibam itu ki dosiar nginyok mungkin ki kenyang jingpang ki balai shimbat ki balai kopi ki balai edit ru ya kita kidur bagi kita kidur kidon haga ketiga jonga ka hadin balai ngalio itu kidur te kumka senghi ka pacupet jukmi naga benta jong kini ki pat ba mo ki yo ban bam ya ka do kini ki nong dido hi hagum kata ka por ka bangalayo ya kani ka jingtep mo lambagi ki social media ngam ngim shimla shong klik ti ya kumka Association ngilami balai ya kenduro bat kanika bitani department ngilai yo ban shong thia banyak penbet banyak discuss bat kiru bat ke ai karai ke bangi layo nang thia ka bangi yo banyak kran ka tu kan po hade ngilai shong ya ka meeting bat ki brio jong bat ki doktor nang ta bat director jong ka veterinary ka kalami kata kawai karai ka ba nakalian jong ki ong bangi empat sim layo jingtip bakin don kum kani ka jingpang hang ni po ka jelai ka jongi ban pentip ba phindam dei ban long sier ban long smiet sene ban long tiang ha ka be dei ban ba mi ka do siar hi ka bangi lawan ra ba ka bangi sef fi kalong ka do ka ba bha ka ba khuj bat ka ba
bitru ban bam ka ba ngi da kalian jong asian hi ngal sim ka jingit kri ba kanu kamar mo ka ba sniu ni kamar ka ba pangkan mi ban rong ha ki market ki jongi namar man ki market ki ba ngidon ye ki unit ba ki tna trekam ki ba trekam pro naduk men step janmit ki pej binia ya komnu ya ka jingrung ka jingmi jong ka siar komnu ka siar ki dia ki yau ki hat ke ai ka bangel yo ya ka khobor na ka police department kal ai kita ka jingi trelang bat ni but kalau orang rupa pada don kumkini ki jingjia kumkini ki jingjia ki bajumi nani cakamat but labu ru kata bang ngikirpat ru ki beri ki bashim kabu ya lemba ka jing pentok beri amo lemba ki social media baki nam shim ya kumkini ki lahat ban penting lani pen smith lani pen sier ki beri ki balong kita ki nongbam ya kedok siar Ki nong tre Asha po kekenhuan Meglaya Asha Workers Union hagasi balang jangka tayo kilalej ai de kedorkas haga menteri ketenat kakot kakya gejala Dr. Amprin Lingdo. Ban kerpat ban tau ki kendon an ban yadai ki nong tre Asha na kejing sha weng kam sendat klem kanu kadaw ne kenong rim kebabiang. Ka Presiden jangka Meghalaya Asha Workers Union ikong Mirajun Mersing ilong bagi lepen sengaw ke menteri ketenat kakot kakya Dr. Amprin Lingdo ya kejingnan kam ban kentiu no ek honorarium ka bagi Asha kiyo arhajar tengka sibenai bat ban penteri kam ki kendon man ajung sumar kinong teri Asha lengba ke MHIS negi pat ki skim sarkar. Ikong Mersing ilong bagi don kipor bagi nong teri Asha klisha wengkam klem kanu kadaw ne kenong rim kebabiang. Kumta kila kerpat ke menteri sarkar ban bu no ki kendon trekam kenang baan omla ban suweng kam sendat inong tri Asha klem kanu kadaw ne kenong rem kebabiang. Ilong bagi menteri sarkar kal ajing mud ban bu eka grievance committee ke ban pej halor kejing sya wengkam kinong tri Asha kat ba halor kamat jing dawa ban kentiu ke honorarium ban ajing sumar kinong tri Asha on sekran biang ha ka shpau tarik unai tung. Teknik kecing wan bu jungi ya kebe merondom bentagasngi ngidon lai tiliki points bangi ya keren bangi pa ashi kebenengkung kalong ban penkiu ya kecing siu joki Asha kabadi ko fixed incentive kabangi yo anak state government kabadi hajar tengkah hakshi benai tenang ta kabang pada kabakin aya ko free treatment ya ki Asha kabakin yo full coverage yang badaka MHIS ka dia ban kabalai pat kalong bakin aya ki nuki kenjaan ki banyadai ki Asha ki jongi makin light na kejing syawang kulmar klem ki nuki daw ki babiang te badah lor kade kejing kendu ke jongi mentagasngi hadir bangila discuss party ila ai appointment biang ni hak shipau tarik jong banai Julai bangin ya keren bangin ya mirjeng mur bhas phangkine ki points ki bangila bu hak memorandum ke jongi mentagasi te na ka benta mentagasi ki tang kita hai kamu ngilak ang kempat yo kanu no kejing kelar kamban non yang sasien kita kejing kendo oh pada halor ke points ke balai hi na ke ba dei ke bangi pan ya ka an ke benta kejing saweng jong biasa ila syu ai jeng modeni kampat dei karai rei ila ai jeng modeni bai ong bangi la bangin bu dagi grievances committee ke balaban pej halor kejing saweng jong kiasa rei na ke benta kita ki artili ki points ki ong bagi sekren mala shpul tarik jong Julai. Ki seng bhalang baper jong ke distrik West Khasi Hills kiladawan ke sarkar ban penurlong no okloi ban ple ya ka jaka sumar kilong keme ki badang khadang pun ban ki khlung khana hanong ston kumalakular ban pendap ikna kam mentagasnam arhajar arpulai da ke sarkar MDA ha ka samoy trekam ka balalet no ya kania kini ki seng kiladawa lengba ka sithi ka ba kilapha ka sarkar lengba ka menteri ka bakmi ya ka tenat ka kot ka khya Haka khat khandai trek mentau jeliau arajar arpulai keseng bhalang jong district West Khasi Hills hapok kesatri jong coordination of NGOs of West Khasi Hills district ilawani kendo ek menteri sarkar ke bakmi ek tenat kakot kakya i Dr. Amprin Lingdo ha secretariat ha Shillong ha ka bakil IT de kasithi shaka sarkar da ka babu jingkeli halor ke jing penkit no ya bro kitiar shaka Mokarwat Civil Hospital ki balamang na kabenta ka Maternity and Child Hospital MCH Nongston. Kini kekenhuan keladawan ke sarkar ban pen pilot baru kini gitiar syaka MCH Nongston lania de ban mang pisa mardor ban tiat temai di gibaipat. Namar kini ke hospital ke bagi patba jong ke distrik ke Thansep ni kila kemi lenti la slam bakan ajing syakri kilong kemi bat ki kelung kena jong ke Than hibar kawai. Kinong yalam jong kini kekenhuan kila pen ken mauru bak sarkar MDA ha kesamoy terekam balala men badanglong MLA uba Macmillan Bersat. Kalkular ban pleno yak MCH Nongston menta kesnam arhajar arpulai.
Bat mentaru kadai kejuh ke sorkar senrop lang ke belai lamhi de keseng NPP. Bat kiloong badai ban syimkia halor kene kejengkular. Kiseng balang ke bedon lang hakene ke kenuhun ki kenthop ya ke West Khasi Students Union, ke Western Youth Federation, ke Nyotrap Aceh National Movement, ke Meghalaya Youth Federation, ke United Nyotrap Movement, bat ke Senglong Khmer West Khasi Hills District. I kong amperin i badai i minister in charge ya ka koi ka kia halor ki nongrim ki ba ilap pengisyam ya ka MCH nanong ston ki tiar kita nang tu darana semua korwat hakini ki benai ladap deh halor ki nongrim niwan ya kendu ya i madam bat ka jubab ka pasai na i ka bangiyok mentang sini ka long ba inwan hanong ston haga art nuturik bat kajubak basai kapan penhun yang pajak nang sunong yang kawas kasili barakawai kadai ha ka ar pendutrik menta nyimdon sibun ban batai tam ya kata tenrai ha ka ar pendutrik jong ni bunai yinyo kajubak basai hanong stan te nakalian ke jong ni menta kasngi lawan ban summit ya ka memorandum naga menta ki jingdon kam ha ka maternity children hospital ponong stan akaba pila yo iya ket kubor bangi la yakhi teng ila ya batu itu ya kitiar kibala kibaka sarkar kala dan jing tuan chief sha southwest kasil buat kal don ru jing chief ka first phase re ka second phase pat ni la yo wan kurup no la wan bat no itu kitiar kibare dei hok la de kibala mangker pang nam ta ka MCA sha po nang ston re ka susi kelong ba la pen kriano marmar klaim keno ki information what teng information what they create no sesuatu nasoba caption don kun kata jing ke information ni jing pentip ne what apa dia mesyuru ngalaban dong but takada bangiru kisang langi mio jing tip untuk kepuar kerja ke first phase mereka ke second phase pat ila up clear but ngilai obat no itu gi tiar kenang bang ini yo kata ke jing piti kenana ke sarkar bawalai la chief no la ni penkerja no ya kitiar ke badai hok jong ketika MCH anong ston Reto wala kataru, mereka ni kejing kendu jengi, bangila submit eki memorandum. Kalau engkau basyai bah, ha kejing ya keren bat jongi bat i madam amperin, ibadai menteri jongka not ka koi ka kia. Para ka leong ba, ya kini kejing tho, kini ki point, ki bangile ba pipi laya sam hanga, lema kani ka memorandum. Kalong ba, kejing sim kia jonga kalong ba, bat kejing kular jonga kalong. Nganuan haka arpritrik kesngi monde lan siningkong hapot nong ston banyak tai ba ya kade kamat kabanon kam jongka MCH nong ston lan jongka ka trat ka koi ka khia hapo West Khasi di kita ke jingkular jing madam ta kasngi bad ya ki ek ba ni sayo e uso kalong ba hakate kasngi ningkong ba sibun kinong dawa kilabun ki sang perfect ki dawa bad ngiru ngine dalang bad ki he ki kli lan ki badi page ki officer ki badai page ki bureaucrat ki badai page ki high protocol ki badai page jeng katrat ka kia kin wan bat pensai ne bon wan ya riak bat ni hang te hapo nong ston district headquarter ha ka sin kong kum shibanta jong jingrakhe kelengkho snem sngi ka bashis pa khandai jong uba rolinson shadap bam kwa hedwar ublei ubala tho aga jingrwai ribhoi anthem ki poetry bat ki ki jingrwai ha kala sngi ublei lepenlong ya ka jingelang ha ka snong maurong ha ka district ribhoi Hakabala plat pat ba ekakot jingruai bat kipawar jong ribhoi kabala tho dau Dr. Prang Kuparwar bat la plat ru ek jingruai la poi ingpor ha ke YouTube channel Rolinson Shadap ha ka lengkho snem sngi bashi spa khandai jong melung kethem ribhoi u Rolinson Shadap bang kwai dwar ublei ru unong tho ya ka jingruai ka bapau la ne ka ribhoi anthem ban pensa nam ki bahayang bahasem ke laplat ka bega kot kebala tho bat penwandur dau khon rangba jong new melung kebala ai kerteng lapoi ingpor ha ka YouTube channel Rolinson Shadap ya kini ka kot baga jingrwai la yo ban plat pat ba ha ka program ka bakerpang belalong ha kisnong maurong kisnong ka basong basa uniu melung ya ka belawan ban plat pat ba u MLA ka Mauhati constituency uba Charles Marngar ha ka jingdan lang u MLA ka nongpo uba Emerald Bonds u Presiden ke Kur Shadap, uba Arbi Shadap, u Pastor MS Shadap, lembat ki bahayang bahasem bat ki bagi-bagi. La ban kedau hang ni balakai umelung, uba pau jong ke distrik Ribhoi, u Rolinson Shadap bangkwa hedwar ublei ha kakat kendai terik ujeliau syajar kendai sepakat sau.
bat ulah kelak no hak arterik unailar syajar kendai sepak kendai puar. Ha kejing yak linti kejing im jong u ulah no senyang hai kebabon kiliang bat ulah long nong thok jeng ruai bat nong thok poetry bapau jong kejela. Kam tam kejing ruai jong keribohai anthem. Kabagi nong syok senong dengan distrik di penan kamreka kum kejing ruai it distrik haki program baper. Ulalong ru no hikai hagi tu isnam bat ude uweiru negi reurang ba uba iet ba ya kamei mariang bat uba jukentui ki beipat ban iet bat sumar ya kamei mariang na kaliang ini kongsan dengan kesengi ba ajin keren kila pertu yu senyang jong u Rolinson shadap bam kuai duar ublei ham tam gejing ruai ke bapen sanam ialah ke distrik kabu ulatho bat kipat ba ki pertu ya ka haduk menta ha ka ba kila pertu ru ya kejeng bot denjat jengki kuan pat ha kasap kapong ba uba Rolinson shadap udan kata bentok bentar kam tam kejeng ruai bat ki poetry. Kesengsan Partai Voice of the People's Party VPP ha kesing sajan jakatyo kebalalek. Kala beteng ban penlong ya kejingalang patba sning ha gaba presiden gani keseng uba Ardan Mela Basayumoj. Ulakan tho eksorkar jela halor kejing thong ya ki chairman, ki vice chairman, ki co-chairman tang ban cepelut kai ya kepisah jong patba. MLA kenong krem uba Ardan Mela Basayumoj uba dairu presiden jong keseng Voice of the People's Party VPP. Haka katnyo terik ujeliau arhajar arkulai haka jingalang patba kabala penlong homesling ula kentok tenge eksorkar jela halo kejing penmi iki pos kum ki chairman, vice chairman, ki co-chairman ki bamdan jeng metoi ru me jela ndrai ki bapen serwakai ke pisau patba uba Ardan Mela Basayumoj ula ong yakani haka jingalang patba jong keseng VPP ban pensngo ban pensyaj ki patba halo ki mat terikam jong keseng ba halo ke jinglong ke baskem jong keseng benesat nege benta ke hok ki patba Lai don rengkat akan kejengalang du Dr. Ricky Sengkon u General Secretary Nlor kiwe kino yalam kibah kemat ayak jong keseng. Uba Ardan Mela Basayumoj akan jengkran patba oleh turu bayi kini kibala syutung nak sorkar jela banyo kekerdan A+ kibala kot kekerdan kat menteri rangba. Bad ki chairman kibayo kekerdan B+ kiberengkat bad ki cabinet minister. Bad ke sorkar gahap bansia ki baru ki jenglut jengsep ke bentuk naruk nong pahara kebai let baiwan kebai sumar bad kiwe kibakum ki menteri kiyo ke bahak bekerpang. Cucuru ulang bagi jengi ki kampat kot mentah halor ki babon kimat ki bagi sorkar jela kala syupen serwakai ke pisau patba ha kebakum keseng kabala penmi ke sorban pet ke kasyon bagi jeng mutoi patba na kaliang ke VPP kalong ke bakloi ban penlong ke jengi ki baper bandawan ke sorkar ban wengno ki chairman ki bala syutung klamkam
tang ban penuhun iki katukan iki kenhun san perthai bat kum keseng kada ang nuat ru bagi patba kan aga jinga trelang ban yami renti biang agasngi baga VPP kan khot ban penlong yagini kijing yaki kam thum konsultan kajing penseruaka yang kepisau patba kalau ngabashirkai Hari ini sansnem kepada apa kajing sensyar juga MDA 1 bat minta ni jo ki dak mission bal sensyar dengan ke MDA 2 latung Sherman yaki brio jo di parti kanutli ki parti ki dalam negara sarkar kamata sakhen mabhi kanutli ki babon ki nalam jong ki parti ki dalam negara sarkar sendro ki yo kam Sherman ki yo co-chairman Vice Chairman, Deputy Chairman, bakum ter. Kidan ki Chairman kinyo ay kata kedan kategori A plus kamut kinyo ay jimentoy kumuyo Chief Minister. Yo umpnyangay aspa sampolitar sibana. Yo bay marwagi arlak system. Yo bay driver, yo bay dawai medical. Yo lut kijinyo kajing siu kumba uyo Chief Minister kiyo kita ki chairman ki bahap akata kategori A+. Ki bahap akata kedang A kiyo kubiyo ki cabinet minister. Menta bangi ngade UMI bala jik tu patba ngala job don muram kamdan ke jingale tu kamdan ke jingale thak ngaklem ai pisa ngaklem ai kia ngaklem khawai ngajok nama dong jit upat ba na galinti ke bangai tang UPSO ro ngam don kam Henry ki candidate rom jong ke NPP jong ke UPP jong ke HSPDP ki bayo aga kedang A+ ki yo samut ki pulit pahara bat karam bakati ke sisa ngaran ting seno de ban ting bojok ke no yo don budusman pak niap no nei bakaran bakating penafsuran sawut hana kita ki pulit pahara mudun mabi ya jaga kali yetong ya jaga jiruan the ampunyangai upai ba tang gawai hospital umton bangi le ya ganono bangi bishni yeno ka voice of the people party kam bishni yang nono brio ubakius pa habangi tet o trishtam talaga jong konsep Henry ngina mara yiki meluti ka rigani daga linti bamde ngina mara yiki nam sincha bagi luti ka hot jong patba ngine pi ya kata ngendon por banpe yubri batrishitom uba kamai spa ada set uba hitni shipau santri ngin yaro nama do trishitom Henry lara ki nami kmat patba ki luti ka hot ka jong patba ki kius pa bamde the voice of the people party kan yang persya kata ini jinya be kajuni so cepat babi hey mar kata daw ngam syapti bar na kerpa di pigi pa what's no fair yeke bakum kita ki jing tho kat nang jur ka jing tho ka pini ba ka voice of the people party kan jam ban voice ka thong aga jing le ka jing ting kata nang jam ban voice ka thong Haswa bingine kemi ki kubor ke bedangsa ngina phashwa shipor syakini ki jing penmana. Hey Toyota, play my song. Cool new Glanza. Go hatchin'. Go awesome.
Hashua mini kimi ki kubor benangsa ingin penken mau biang ya kimat bekongsan jongka kubor mentah ketayong. Wat ke Sarkar Giro Shampang ki bamsha aliang bantung ke expert committee ke reservation policy. Penkelem ke NPP baka Kongres ke executive committee dalam ke UDP hak Khasi Hills Autonomous District Council. Keloi ke Kongres benetrelang bat ke Sarkar MDA ke dalam ke NPP lada Om dan ke BJP. Gampang khat sangut adian babami Titklau ke district Southwest Khasi Hills. Dau Dr. Ricky AJ Sengkon an penyeng ke VPP hak election MP ke Panwan. Kentok Presiden ke VPP halor kejeng penserwakai ya kepisah dag Sarkar jela da kebetung ya Vice Chairman bat Co-Chairman. Bat kejeng pang lumpy skin disease kamde ke bayabet nu masih syubreu batai kiro Shampang. Uwei usamla na ribhai ubalatip kumu Fleming kamdej ha kesni pale jeng katayo uli opdiang ya ke kusnam da kakali Maruti Baleno halor kejeng job ya ke dhan contest jeng ke Gio Cinema halor kejeng ya kop kentip ha ke bayadai bat ka lumpung ya lekai cricket Indian Premier League IPL. Kalong ko kubor ka bakam nyar bani osngau henrei kadai ka basisyapat bat kani ka kubor kalong maweu samla na ka district Ribhoi uleyo bandara akan namjung job adi ora ya ka kali Maruti Baleno nagrensan jong dhan Gio Cinema kabari grensan kabala penlong hak por badang yat kajing ya kon ya ka IPL Cricket Championship. Uneu samla ubala job igini ka kali Maruti Baleno udeu samla Fleming kamdej ubana kasnong Jarasi ubala job igini ka rensan dhan Gio Cinema hagji kon ke Delhi Capitals persya ya ka Punjab Kings kabala long ha ka khat nyau tarik ubanai Jemang. Ya kini ke kali nakaliang kinong penyat jong dhan Gio Cinema kila penpoi bat IT hunu samla hak arpu artarik ujeliau arhajar arpulai leng baka Rani Motors showroom kabadan nong po. Fleming kamdaj ula penpau gejing kemen kabakrau bani opdiang ya kini ke kusnam kaba ula job nakani kerensan jong ka dhan Gio Cinema hadin mulai shimbenta benjuba bagi katu kini gejing keli haswa ben sedang ki over elekai jong ke Indian Premier League. Dengan ayok akan kali yang baka IPL Kerdes ke baka ikut ke Jito dan kahak ya kan ini harus lekai free apa ke Gio Cinema apa ke ya ke IPL teki yang ipet ya ke tu apa live telecast teki don ke jingkli kan wan haman lagi over syaban start ke over kemudian ke jingkli nyihaban jawab itu ke jingkli kila I for option tengah haban choose bina itu ke jingkli ke sempul ansar yang itu question ansar yang dan argut bajab uwe di urahul rabha bat uwe di manga teba napo Meghalaya bajab nikong di manga te uta baar di napo uta ujab hakwe ka match ke Bahadin ngajab hak match ke balik kai ke Punjab Kings bat ka Delhi Capital hak de ka match Ndrupsau match ke Ndrupsau so tenat mo bani i uwe gis somla bala job ya kene ka Gio Cinema ka baulai le ban page ka online to ka IPL timenta nakliang jong ka company Gio Cinema kila ai ka we ka kali free kamboleno hakaba unde usama la ban po kasnong jersey mo la yo ban kit yene ka busket tengi sorong ba kum kini ki jaj jeng akar ki don hakaba slow ki we mo tengi nakliang jongi tengi ai ka jeng kit bok keluang ba yo on penengkam ini kali boleh sebut. Wallah gejala jongi kade gejala ka bagi nong song ki khalan bha ban bam dok masi nalor ki wei pat ki jat do. Henrei mentala palat artayo kayo dia dok masi kelahir kensan. Hakabala saki bajan berok kidukan kila khang kherdap lat no katok ne teli ki bela penti kena bagi syok dok deki masi ki bam don jeng pang satya. Kadau hi ke bagi pat ba ki sange kensan ban bam dok masi. Kadehi halor ke jing tiang na dok bagi masi hagani kejela jongi kelayo ke jingpang hagasne kebala tip kum ka lumpy skin disease kebalawan ra aru ke jing do belai ki babon kinong khayido ban snoto khamsha sho halor kene ke jingpang bat hato ka bitne em ha ubreu upisian menta katayo layo bane kren bat kiriu shampang ki bala batai benia abha shaphang kane bat hato ka long ne em ban ba me ke do masi tongine kemi shipor ya kene ko kubor. Nado belas sapriang kejengpang lumpy skin disease hakimasi hakane kejela. Walagi bor jeng ke Sarkar kila keranti kena bakane kejengpang kamla banebet chiki brio. Lada ubah mekado. Nrei na kejeng mi ipat kejeng penting nang ne nang tai. Bon hiki brio kim tiet do masi syua. Bat kumbakalong himenta. Tang hakane konong ba asyulong. Bat kishnong hakapsor. Lasaki ya kejeng kang kerdep kidukan dia do masi. Bat ki bapleru ki teli.
Lat no UAR kiba dia kiba penting kena bagi syok do dagi masih kiba syat kiba klan kentup hayodo. Ini ka lumpy skin disease ka jingpang ka na ujingri bat chaki beriu kadai hot zoonotic disease ka jingpang zoonotic disease kuma kabar transmit na ujingri chau beriu hindai ini ka lumpy skin disease pada kamde ka zoonotic kadai tang ba kalong ka sapriang na mesi chau mesi ke na mesi chau muj kamdir ke bahasa priang changi jibril. Takata daw ni umday bagi ong tao zoonotic disease. Nataka daw ban ong hadu bakata ngnyok jingpang mang jibril kam don jingtare. Hindrai cubu nuksangan ai. Kum ga bird flu, sai pi benar bird flu mah. Ke bird flu ke tu jingpang ngadai ke ba, tadi jingpang ga baya bit changi jibril. Nataka daw nakling department marmari tip don ke bird flu, ia mare ceta. Ban control contain yang tu jingpang namar hang tu lang ibam sing ibru bade la cause tu virus tu H1N1 lesa how bru la ban cause tu la ban kela tu mutate tu virus la ban day H7 H9N1 kumta ka de gajing mutate yang tu virus kan dan day how nu lumpy skin disease bade ngim 4 lap don kumta communication dan ni ubala ban yabet na ujingri changi kibru ban ong bam ka do kadoh ke bekoi tu balai kalong tu ban bang ban umdei zoonotic disease ni kamdei zoonotic kemut ka barak no tu mesti changi jibril tekeling jong ngakat ku mujing tip jang kalong ba lei tang bade banda chat ba tambai ke sni mden ba kani ke jingpang haki masih ke sedang haki tu ke bampat hap slap bat barang jur bah ke jingshit Hendrai komba kalong menta ke jingyok ki masih kene ke jingpang kala kamduna bat ki bala jamru kila don palat 1,000 sanspa bat dangshan katanat animal husbandry and veterinary kala let ai inject dawaya daru na kene ke jingpang ha keleng kishnong yaki arpo hajar teli ki masih ka ya kene ka jingpang ka long kala pur kan leng tang ba menta bade kala duna kumno namar ba menta la slapi ni wan hang di por ba dang shit ha kasni chikusin di sky ni ki bon ki long ka por ka ba ki uno gi sky ni long por season jeng ki ba kin kharoi pi te dang tu ki yo wat bam te ki dai be tu ki ra tu ki bompat don jingpang itu jingpang lumpy skin ki inject tu yo pang tu kan ban ong ka vaksin pat don vaksin re frankly speaking kam don vaksin re tang ba mentang ile kene ketika bade ya kitu mesti 4 don jingpang lumpy skin disease ni ai kene ketika ke bai khot ka foodpox kan sha kam dia ke vaksin ke bangi ai ke lumpy skin disease tang ba kat kum slap jong gi nong wat ben ya ki ong kaya rap tingi ai kene sha kaya rap hi tementa na gi sis pa sa parli snong menta don su ke ba ban ong ba dan don su gi new cases hadu menta kasni don tang artli gi new cases ki badang long affected po Israels don su kala duna na kaci hajar kendai spa nyau putli gi long cumulative ngila lum kan nyadu polodam ni menta kala hier de ngila le kini awareness program ro ju ko por treatment ju ko por ki badang long man le vaksin tika ngi ai ba pade
Te lengba kene mentang iba ka kelabat ong la job. Kalau duna cibun ba kene ka lampi skin disease. Habe keren pat alor kapang bahatu hakum kene gepor. Kadang jingma ne em ginong song ban ba me gedok masi. Ki doktor katanat Animal Husbandry and Veterinary kila keren syai ba kam dan jingma namar kene ke jingpang hakimasi kam day kabala banyabit ci ubrio. Nalor kata ba kinong syodo kidai ban pentikna bagi syodo dikimasi ki bakot bakya bat banapa eksamen ki doktor ki basumar ki jingri. Ka nuksa kum hagajaka syodo kabala bo ke sarkar ha maulai mauyong. Hang ne haswa ban penyap ki senyang ni ki masi. Kida eksamen sywa ki doktor nadu sywa ban penyap bad onda kelayap rukum jo. Ban pentikna bagado ke basyo hang ne kadai ke babit ban bam dagi nong syong shnong. Slaughterhouse ka odok ti hamau yong kadai ka wei nakalat kabala ban kontrol ya ki jingpang jong ki masi nata kada mesti isnyang hang the ki kontrol pi namar balai kontrol kumno pitim namar ba chua ban odok ndai gidon kam banda check chua ya ki masi te haba habangi chua ban oddo de ban check chua shabi kabang ong nung kong ay kadai ka pre-mortem ban ka baar de ka post-mortem ngan batay chapangkan dia chapangan ka pre-mortem kalong chua ban oddo ni de ban examine chua yu masi na yu belang yu sniang de tu masi bang subu ai ba ni masi ma masi subu tu masi bang suba bo don jingpang kuma bentangi iba kini kalau skin disease kani ke jingpang mut angi iba udan kum kini ke jingpang le no jingpang deh udan jingpang tuberculosis hi temut itu jingpang nak ke pre-mortem ngila ban kontrol bat kontrol kum no ya kini mesti iba don jingpang ni rai ge hibi cekah bebiang because isolation shed isolate yaki bat hangta ngin sesumar kai sumar swai ki onda ki la koi la khya hangta ni sa laban shodok Hindai itu masih badai kiba untuk mustang iron kiba koi bakya in shodok kanya ki. Andala shodok badai om di dah bala check hak tak ngong ga pre-mortem kabangila check na pa ba na pol berang im chuaban slata. Isolate biang ta khot ka post-mortem pun putang ni check badai ka dok kai. Mateng-teng isu ina ka jing pau na bar ting iba ong biang masih yang belang ma ban shodok. Hindai lesen na post-mortem bedan kumbai beri jingpang supo. Nak tak dau ngak kerpat pai bar bas ngap ni ba. Kin chim khia kham ta mag ni gar kom shodok. Shodok hi bandala haman lagi distrik. Dane kum ta kan hnu di ceka badan ba shodok kidai bandadon ke jaka ke babiang ban shodok. Ka jaka shodok de belong ke bakut. Bat ke badan cibun ko klang ba kin yo tu khut jak tu ka dok. Om tang jing kuy do ka bakong sang dagi jing pangkai. De hak tak post-mortem langi lam. Ba tu mesti hadin bala check ki ong bo udon jing pang. Ha post-mortem bade la ka pau. Hang tu bade yau tu mesti lene usniang siar belang tak mun ngila ban check kai. Na tak dau HPD ba ketai gastra house ang te ngas ngo ba ka ba ya rap han ng benta ka jing ko jing kya. Ka jong brio ba bam do ngi hanot is di brio ba bam do. Nara dau dan nyoh ke dok ke bakut ke basuba kumnong community bangi ki biru nyoh ke dok ke bakut ke basuba nara dau ngasu ngap kumban ban biang gelong ba haba syok dok yu nunu masih belang fius yang ide ban yai deng ba ini kinja house balabu ko amen kawai kalong ba ka jingpang hi ba sisnam kidon be kawai na kawai pat ru mo ande mentalong kumbangi bana kini jingpang ki bam umjuk ham jak pan mo kabang kalam skin disease kabang irang iman ta kengiat senam ti hoi ki beri ta shutim kila so ya kata ka jingpang someone ngirung yam ong hi ya ki bakin bam yam advice hi bakin ot ne ban bam ya ka do ka bapang
takdaw hang ni long ile ya kata kan kebadan kam kaba salon sar he kile takamut ka antemortem examination syaban on bat kan ka postmortem pandala dep on di nakini hi tiwat mangiru ya kadok awak ni ngisong subun ya lari man bam tengi tip kini kinong on hang nu ki dia ngiru ngi thiet na kita kalau dah kiba hayeng lagi bayi tu itau kia phone kia keli ngiru ngi betai ki kumta nei ki bam on hang ni tengin om kumno kan te khandiat chapang kini ki doctors hang ni ngidon man ka singi ar bat UAE vetting assistant joka department te kini ki doctor mde ki bashuan betang hang ni de ki don lagi jong ki duty kidan napo disease investigation kidan napo ibadan iba hapo maulai blog idan napo light mau siang nang tapat de idan ibadan ka duty hapo mau pat halau ba hasok yong dispensary sok yong blog but idan riwe napo VTC kadang kulai kajing kiar bam dok masih gibreo mentak lak ta ajur ya kayok kokot jongki nong dia dok masih namar bon pedeng jongki kedi geblat tray kena kakam mentala bon snem kajing ru yaki kalong bawa laki bor badai kemi kila penti kena bagadok masih kebadia hagi dukan shnong ne hayo kadai kebaladap eksamen bat kibashat baklan hendrai klem kajing tho ban pensisha ya kania kasyam jing ekipat ba ban tip ya kita kidukan kum kadok kebasyo haka slaughterhouse hamoyong ondala poish kidukan manopat ban itu ba kani kadok kadai kebaladap ha eksamen shwa klem kino kijing pensisha kita kalau kita aja deh kan dari sekarang yang punya khang syar dari kita kadang ini ada masih di Indonesia kendan ibu dah gini mizo gina lagi teknik aja dah buat di Indonesia pun kasih lagi dah dunia pelata kemudian dia pedang dia yang nak dia masih kan dia tanggarai kita ada berai bangnya sebenarnya syar ini ada uang habis sama dukan lain dukan dah tak ya kebainong masih badam peni tu bai dukan ni peni bai nang sengi breu na yang majong tang tak jod ai ta ki duna la duna bon ha kan ta bagai pi mana ki bon nang ru nang ikhla jai dang wan thiet mun kasih ni dan iwai ar i bawan temen swa ka sneang sisngi ngi ot kamba khandai san sispa menta sisngi kadai tanggamba arsan na life ho tali taka masira amduna ya ka alfosan life ho menswa porbam pat bena kani ka jing bawan kani ka jing pang menta pat tang iwai ram dan ba ot shu not kumna habam la adai kumta yo to ipi isam jing bha jing janjar ni kum ba penya ni namar ngin per khen tanga bailat ke poi silak san pau tangin siu da egin kat ni ngi kendu jing ngimla syu bangin de ka do ai ro ngi haban khang lut hidukan tang gi bainong trai gi bai ai ro ngimla ban penmi syu tekatahi ba kendu jing ini te kalau tak sibun sia ngi kumkinong de do namar ngi imja na kanika kam bar sokawai rung haban ni kajing keren jing deputy chief minister ba perstun tingsong bai ong husiar ban bam dok senyang dok masih dok kha ndrei kajing bot husiar ka bon benta husiar ka long ba kung mangi hi ki breu la long ba namar teng fi page apo ka liang ki doktor nadu ki napo ka director napo ka veterinary department kilapan syai ba ka doni ka kot uba ka African swine fever kamla ban transmit show no benrio bakila ban ba mai kado kam dan jing effect ai ndrei kajing penmi i ba postum tok sibong husiar kalau ba pen kata sibo ni ka penting i ba tenrei menta ada hidan ni kata ka benta bo fi omba kam long si saban bam bale fim khang na sendan ka selaka sarkar takawai ka bentang kwa hi ban hane aba ki director nodo ki DIO nodo ki food and safety kila pensyai ba kam dan jing kata ya ka met ubrio la ki shat bhai kado la ka masina ka senyang na te menta ka kata sibo ni mafinong husyar takamut menta ka ka benta jung ingin ya mar menta ka kamrung itre tangan ka kam menta nakawi ka kam ngimyo te menta ka her ka ka sut ni naka ingin ka mai jakpo ban penbiang ki kun kiti ka ingi ka ka benta te sobha nga kwa ya nakalang ki government baki wat bania bhai ka ni la ka long namlong ban bam la kam long khang sunan ngi ngin sup ngin hun mar ngin yo wat ka wi ka lenti inyo pet benia hakanu ko kom ngin yo penya biang kam jungi te
benta ki ba long kawai ro benta mentangi hani ni trika mani po mau yang obata house bersertify kan ni ro bun mempatla no government te mentangi kwa government bakin pa sa department veterinary department bakin certify hok no yakani ka jaka odo hani kanang ba kibre ki ba bam na kani ka jaka ba bam do na kani ka jaka kanum dan jingta eki marteng teng ha ka benta teng gidon kiwi ki benta ki ba so jaka yaki ki dia lang kumju ko madi mangi re ya menta hinga kerpat ka di veterinary department kumju no government bakin page no ban certify no yakani ka jaka kanang mangila ban penbiang yaki pajba nong bam Tehdin bala lumba layo jing tip but ki experts ki badai na poga veterinary department jong Meghalaya dang ta de klai wat ye jing tip but kila lap lingba kini ki experts jong ka veterinary research Institute of India bakane ka LSD kamla ban transmit AARM syaki human being kamla ban transmit syaki beriu jadi dia tergadau ngila kli benia bala pensyairu bagamdan kanuru ke jingma ban bam ya gana gadok besi agak ni kapor ong badon kaniga lumpy skin disease. Namar bakat kum ngejing batai jung ke experts. Bahaya gadut bami dengan masiru la ban di. Pada gadok ru jung masiru la ban bam, berkamdan kanu ru ngejing mah. Dang benta dang gadau jung kani ngejing pa, kamdan kanu ru ngejing mah. Tadi na ta gadau ngil ongi pai ba ru ba. Emde penting tang bang ngidi ben the shed ba bang khrang ba kanu kanu ru ka yu ka bat wala kata ru la gamnon kanu ka jing bit ba jing transmit mo naga masih sya gibri ru dene di belong bagi abad kar bat sotu bat ban oman khang hi ban bam gamnon kanu ka jing khang gamnon ka jing ma kat kum ka jing batai jongki experts of veterinary research institute jong dari India taru Amde jong Meghalaya mo. Te parlok da ketua ngila poi syukur bukut jeng ketuk kubor jengi mentaka janmiet ngin se syembang bat pil syem teo kejuk kesngi bat hagajuk kopor kublai shibo ni kopor jong pi bat fiaso